Masu sangdaba black and white ki matamgi cinema dagi ngasi phawbada masang leiba filmmaker kaya amana Manipuri film bu awang ba thakta thangatnaba kanna honaduna lakli. Manipur ki ahanba feature film matamgi Manipurna 1972 gi April gi tang mapanda polakpa matamdagi lawduna Bird of Manipuri cinema haiduna ngasi phawba celebrate tawduna lakli. Ngasidi Manipuri film polakpagi sahi nifu ga mari mapung pharakadore. Asigumlaba nungairaba sahi sa asida Manipuri film gi saukthokchaningai lemjaningai oiraba mana mathung kaya amasu Manipuri film na lawrakli. Humfuga humdoirak suba National Film Award 2015 gi oina chaliba tha asigi megi tang ahum 2016 da New Delhi gi Bigyan Bhavan da award yenthokpagi thoram ama pangthokre. Numit asida Manipuri film gi arangba thawan michak kaya amasu masek mangal thokna ngan khi. Ikai khumdraba makhoi sing adudi Megha Chandra Kongbam Film Critics Swarna Kamal Award piduna ikai khumnaba utkhi. Is the film columnist Maipaksna Haurong Bongi Aibusu Yahon Biu Hairiba feature film asina Manipuri film gi Best Manipuri feature film phangduna Rajat Kamal Award piduna ikai khumnaba utkhi. Mina Longjamgi auto driver hairiba film asina Best Non feature film gi award ta mana phangkhi. Matik yame ba paisa se. Aduna ai ma je lai khoram ya ba khoirame ai ju talaga ado huji ma masaje phatte. Megha Chandra Kongbam Film Critics Swarna Kamal Award piduna ikai khumnaba utkhi. Megha Chandra Kongbam is the film columnist of a local vernacular Manipur daily, Pok Napham. He is a regular contributor to mass circulation of publications in his state. Megha Chandra Kongbam naha oiringai dagi hauna film bu yamna pamjarakpa amadi ngalingai dagi hauna Manipuri film bu yokhatcharakpa miyoi amani. Film criticism da ngaujaba miyoi ama oina Manipuri film gi maramda nainaba warol kaya ama Manipur gi newspaper da phongduna ngasi phawba lagli. Asumna honarakpagi mahina ngasidi Best Writing on Cinema haiba category da humfuga humdoirak suba National Film Award 2015 gi oina Best Critic Award phangduna ikai khumnaba utli. Award asi phangba araiba nate masida mamal yamlaba memento citation amadi case award na singba yauri. Humfumdoi suba National Film Award ta Swarna Kamal akagi Best Film Critic ki Manama ko pibira ko sengon dai supi matik nuai maram di karigino habada ko Bharat ke namna phor ba film critic mayam so masida saruk yaduna entry kuni thoi gi marakta ai khankat pirakasi supi matik angon nuai na haibitai aduga aina film gi khongchat asida aina lakpa matamda ai gi yamna sanglaba madugi khongchat ama leiki solisam example hundrani panda aina Benares University dia ko gi postgraduate degree in journalism tamma tamda koi goja singna koi ji external koi gi turama koi Mumbai da chale chapter matamadu da koi na masda Times of India adagi Indian Express Film Division amadi koi Shipping Corporation of India adagi Director of koi Information and Public Relations Mumbai gi asi singba media gi mari leinaba mayam ma koni ye adu koina journalism subject si tamma tamda ko mass communication gi media heba subject ama tamme masi gi tamba sida ko mass communication gi medium amamum oriba film adigi radio adigi television adigi folk media asin singma mayam ase tamma tamda matamadu da di film gi medium asi yam thin nuai ba subject ama oiki 1978 ki matamadu da di ko gi Doordarshan zu leitri mapung phana hangdri habitai matamduda ekoi Mumbai da Delhi da Kolkata da khara hangmanatana paksana Doordarshan se kaino khangadri maramaduna ekoi film haiba medium se yamna maruaina yamna interest longna ekoina tamba matamda ekoina madu yamthe nuai logi aduga kamai tona documentary film namgadagi haiba da si so ekoi takna tawduna ekoina film yam interest le film haiba se the industry ni haiba sida ekoida makhal hom ji अखोगी मचाक होम जी दरकार होय मदुदी फिल्म की प्रोडक्शन सेक्टर हाइबमने फिल्म की एग्जीबिशन सेक्टर हाइबमने फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हाइबमने
हाइब सेक्टर अहम से यंगंग लाउकान दा फिल्म जी इंडस्ट्री नि हाइबसी ओगिदुरिनि अदुदा कोइदि फिल्म की प्रोडक्शन की होजिकि मतमदा प्रोडक्शन की सेक्टर जिदा फिल्म जी पुथोक्सरगसो अखोई एग्जीबिशन की सेक्टर जिदा मथं मथं सिदरपा अदुगा कमाई तोंग डिस्ट्रीब्यूट तौगदगे हाइबसिंगसु लेतबा अदुंबा कयादगी अखोइदा खरा मोग मरिन तादबा पोट खरमदि लेरि अदुबो अखोइदा मनपुर की फिल्म मेकर सिंग मसिदा फील्ड तारिबा आर्टिस्ट सिंग टेक्निशियन सिंग की अखोइगी मनपुर की मसि नोपनते ममदे अखोइगी बैकग्राउंड सिदा अखोइगी मरुमजिदा अखोइगी कल्चर की अचौबा बैकग्राउंड अमा लेबा अखोइगी मी सिंग टेक्निशियन सिंग लेरिबा मयामसु यामना हितोइ सिंग थोइबा करिंबा पोट अमा अनौबा पोट अमा गजि मोय मसाने सेमजबा ngamba adumba mayam leibani moigi asaji akhoi yamna chauna lei aduna buni akhoi na handaki national film award da jo akhoi feature film gi da best feature film akhoi aibu su yawn biu ka na akhoi mai paksna horung bangi ga tholai ba adegi documentary film maker mina longjang gi akhoi gi octo diver ga na tholai ba pa masak ama hadna uramba masak tegi top top masak ama je akhoi manipuri cinema sina akhoi gi मपान की इंटरनेशनल एरिया उत्पंगम मरमदुने अहनबा इमा निथेम उत्प फ्रांस की नाच उत्प बेस्ट फिल्म ग्रांड प्री एवार्ड से फंगी इंडिया की अहनब ग्रांड प्री फंग नाच फिल्म फेस्टिवल फंगे मनपुरी सिनेमा फंगी चौथोचनींगाई हौसु मनपुरी सिनेमा की मागी तुंगी प्रोस्पेक्ट चावना लई अखोई फिल्म नईनरीब खोनरीब लेरिबा अखोइजे अखोइगी खुदसिजु अखोइ तेखिगदोनि अदुना बोय मयामसे थोपिरक्तना फिल्म फजबजु फिल्म पुथोपिरो कमर्शियल दजु यगक लाउबा फिल्म पुथोपिरो अदुगा मपानदा अखोइ फिल्म सिंजु उथोकसे अखोइ मना मथुमजु लौसे अदगी अखोइ सेनथुंगी फिबमजु हेना फगलनसे बदि लावय ताइबंग मियोय पोक्ता हक्सांग की फिबम सोइनाइरब सिंगबु खंगनरमी फिजिकली हैंडिकैप डिजेबल फिजिकली चैलेंज असिन सिंगबा हौजिक्ति मखोइबु डिफरेंटली एबल पर्सन हाइबदि खेनरबसु अंगंब मी हाइना खंगनरे मसी मखोइदा पोकपदा यावजरकलबा थोइदोकपा मतिक मयाय अदुबुनी असिगुमलबा मतिक मये असिबु उलिबा मणिपुरी फीचर फिल्म नि अइबुसु यावहनबियु अइबुसु यावहनबियु हाइरबा फिल्म असि फिल्म मेकर माइपाक सना हावरोंगबमना डायरेक्शन पीबनी अदुगा वाई हिटलर टी आई सुधीर अमदी ओइनाम इना खुनबिना पुन्ना प्रोड्यूसर अमदी को प्रोड्यूसर ओइदुना लिविंग आर्ट मणिपुर की प्रोडक्शन मखादा अहानबा ओइना पुथोकपा फिल्म नि फिल्म असी हुमफुगुमदोइरक सुपर नेशनल फिल्म अवार्ड 2015 की ओइना बेस्ट मणिपुरी फीचर फिल्म तारखरबा अदुगुमलबा फिल्म अमनी हाइबा फिल्म असिना रजत कमल अवार्ड फंगदुना द आर्ट ऑफ इनोसेंट हाइबा क्रिटिक सिंगी मिंथोलसु फंगखि नेशनल फिल्म अवार्ड ता फीचर फिल्म द मना फंगबा हाइबसी अराइब नते मादल पाकुनसिदा गाइरे सी ओइना पुरो सिडी आरोये अइबुसु याहनबियु हाइबा फिल्म असिदा कुमलिबा मरोइबा आर्टिस्ट सिंगदी थौनाउजुम खेलेंबा मितै जोय बिद्या यंखोम इंगोसा ओ परफुलो चंद्रा ए फिरोज शांति रीना रबीना सनातोंबी असिना सिंगबनी अइना छने याने हाइद्रो हाइरिबा फिल्म सिगी क्रेडिट लाइन दा सिनेमाटोग्राफी दा ए बिकेसो एडिटर दा होदाम टोमी अदुगा आर्ट डायरेक्टर ना दानबनी अदुगा फिल्म सिगी स्क्रीन प्ले ना डॉक्टर एल सनाहन्नी अइबुसु याहनबियु हाइरिबा फिल्म सिगी म्यूजिक डायरेक्टर ना मिसाइल खुमनचा अमदी केएसआई सुरजित मितैनी ꯅꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯕꯣꯟ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯕꯣꯟꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯁ फिल्म असिगी मरुओइबा प्रोटागोनिस्ट ओइरिबा खेलेंबा हारिबा नुपा मचा असिगी पुंसी वारी द युमफम ओइबा फिल्म नि अइबुसु याहनबियु हारिबा फिल्म असि
अतैदी लो यारे अदो खेले मदि नुंगाई दुं मानदि नि फुटबॉल साना बाय सिदी मसा मौ फबा चुंग फिरान जाबा मिने सानागदबनि यारे यारे नखोय क्लास आउजरुरो होरेन कोना आइगा मुनसिको यस सर खेलेंबा नंगी लाइरिसु फबा महिरोइनि फुटबॉल साना याउदो सरु लाइरि कन्ना पाओ एग्जाम ना मार्क वांगना फंगननबा सो खेलेंबा फुटबॉल मसानबु यामना पामजाबा नुपा मचा अमनि अदुबु महाकपु सोइनाइबनि हाइदुना इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट याहोन खिदे महाकी असियतपा अनिंगबा खांगबा कनबना सानबा अदुदा यावरखि खेलेंबा ओजा नंग चंगबा तौ ओजा ओजा हाँ यारे यारे माकी मतेंगना मागी टीम ना टूर्नामेंट अदु थोइखि माइ पाखि मसिनी फिल्म असिगी समलप वारी फिल्म असिदा यामना नुंगाइरिबदी सोइनाइदब सिंगी मरक्ता सोइनाइरब नुपा मचा अमना फुटबॉल सानादुना कॉम्पिटिशन यावरिबा असिनी डिजेबल ओइरबा सोइनाइरब खेलेंबना नॉर्मल फिजिकल पर्सन सिंगी मरक्ता सांगदमनादुना चप मानना अंगम तानबा असिगी मसक असिना ओइरी फिल्म असिगी येकलिबा फजबा मसक हाइनबा लै थाजदबा मफमदा nga लै हारिबा असिमक थोकलरे फिल्म असिदा आइबुसु याहोनबियो हारिबा फिल्म असिदा हम चुची चट्राबा कोक सामन फुनान चिंगी थांने छाको को थांने छने को थांने इन को नती है रुरु का को इशु इशु हाय 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 हायो कनानो हायो नंग कनानो ममांगे मेम तोने नंदी के दुलाइबा माना ngasai aigi kabok piramde अदुदि नंग कबोक सारा हलगेरो hoi kabok cha sala फिल्म असि नेशनल अवार्ड फंगलब मतुंगदा मेगी तांग 13 दा इंडिया हैबिटेट फिल्म फेस्टिवल ना इनवाइट तौरक्तुना न्यू दिल्ली दा लेबा इंडिया हैबिटेट सेंटर दा इंडिया की तोंगान तोंगान क्रिटिक्स क्या गलोइना ना येंखी करिगी पंबैले अखोई गबो उनिदना मागी खतबदा आई सीबा गमलोइ तौरे आई अंगांग तानी तुम लयो अदु शरु शाशिंग थोंग तौरो सना तुम बिदी मच्चेगी मनाक चलो फिल्म असि उबा मतमदा नुंगाइबा अमगा लोइना हाइबिरमी द आर्ट ऑफ इनोसेंस कई कानबा नखोंग न खुटेगे इमुंग मनुंग वाननबा सो आफामुने से हाउ सानादर नोइबो हा I feel really happy to receive National Award in the 63rd National Film Award for my directorial Manipur feature film Aibusu Yohonview. Let me join you. This has encouraged me to continue my work in making good films and good art. My film is based on a true story with real character in the protagonist role. Actually, we should encourage the differently able person. We should never discriminate them. We have to make them mix up with us for their mental support. Disabled person singbu akoina kaidongaidasु hanthaba miyengna yengbiroidabani akoina makoibu thogat pigadabani amadi thona hapigadabani akoigi irakta makoibu tilhangadabani haibasina film asigi maru oiba commitment oiri
ai busu yahon biu hari film asigi producer su Rajat Kaman award fangdun ikai khumna ba utki